Demo Zomi US Gam Zomi te khopi thusapan akikha kya ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program panung mwaki king ke kamin chingching hi tuni khodau kha October somni lani lai thai Friday ni ta kong tang ko ding two pen US Gam Zomi te sung thuthang zogam thuthang leitung ki mona thuthak te mo poi lungdam pi na le da pi na chi teng akigom thulu somni ki helding hi ZNTV pan lungdam ko na ZNTV na sep na thapyak na le pan pi na hung pe kheteng khat na tursa ko pi bul phu zomi pol pilian ma khat a hi ZBCM of chulsa pol pi panin dola zathum hung pe khia u hi ZNTV ki pat a ki pan aton tunga chaung pia hung pan pi ton tung ZBCM of chulsa pol pi te tunga lungdam na lian ma hi ni na ZNTV a consultant le ZNTV newsletter a editor hong sep sakin ahun in editorial ading thuman phano no hong pok den le tula tak ZCC Polpi Fort Lauderdale Polpi kem sia asem lai tak Reverend Dr. House Chin Swan te le a in kwan pi nu sia ma chingpi RN te ZNTV studio hong phak bana ZNTV na sep na pan pi na dola zani hong pekhia u hi thumna zogam town mall khomi US gam Tennessee State Nashville khopi a teng le United Zomi Baptist Church UZBC Polpi kem sia asem lai tak Reverend kin khan piang pu piang te in kwan in dola zakhat chi bangin hong pekhia u hi manin ZNTV panin lungdam nalian pi kongko u hi tiakhian na khem pe u biak pasian in aza zakhat dongin hong thukik ta hen US Gamsung mun tom toma khodong nop chitakin ki ball US Gamsung Zomi te minam ki pol khopna Zomi in kwan USA zeta USA ki pol na in kumsimin khodo ball hunding ase sa hi October 2nd weekend hunsung tengin US Gamsung Zomi te na khopi tom toma zonge na khodo thu pi le nop chitakin ki ball je hi zeta USA makai pi te sungpanin zong khodo ball na mun pol khat a akisap na zui in vamok the u hi Zomi in kwan Oklahoma ZIOK ki pol na vai hom na to akibol khodowa zinmang piding in tulai tak ZIUSA a bird chamen asem pu twar khan suan pu suan piong ki healthya zomi le zogama ding thuman pha tampi gen na hongne a hi man in apai kho mi pi te tha kinga ma hi azoma zomi in kwan Colorado makai te sapna a tulai tak ZIUSA ki pol na a executive director asem lai tak pu paulian tuang zinmang piding in vakwan thei bana tuni chang kum simin zongina khodo le zomi namni te mun ni a keyboard det na Denver kopia om kenni apha zomi campel zomi in kwan Colorado chi min to kipol khom ding in vagom to zobana kipol na zat ding thukun constitution and bylaw te zong vabol pi the in makai thak kitel na zong bane pi the a hi manin lungdam hoi ma hi hi chi banga lo chinna honga ed pu ZNTV min to za tak na lian pi ipya hi azoma zomi in kwan Kentucky makai te sapna to tulai tak ZIUSA ki pol na a vice chairman asem lai tak pu nang khandong pu dong no zong zinmang pi ding in vakwan thei bana zomi le zogama ding thuman pha tampi vagen the a hi man in apai kho mi pi te tha kinga ma hi ama be khilo in mun tom pan ZIUSA YD nungak tangwa te zong pai kho min vaki hel ba wap the u a zonge na lam hoi no lakhiat na bane the u a hi manin apai kho mi pi ten mu nop jang nop sa in thakinga mama chi thu ki zahi Spiritual Renewing Seminar nuam takin lo ching Chulsa ko people phu zomi popilian mama khat a hi ZBCM of Chulsa popite vai hom na to room alian get ane kwa bul phu in spiritual seminar khasyang thode na banga nun tak na chi thulu zangin abesa October ni somle ni lipan ni somle ni sagi hun sung teng in tulai zomi te sunga pasian in hongjat sang mama how ministries founder and speaker asem lai tak siama chingsian how le zomi te sunga yang tan pi mama ZCC Fort Lauderdale Polpi kem sia asem lai tak Reverend Dr. House Chin Swan te tenu pa in maka in khang no thusin na seminar thu pi ma khat ne in aki hel kha khem pe ham pha ki sa wa lo ching ma chi thu ki za hi nasep ki samte ading nasep ki siaw the walpur son lam sem ding mi som thum ki dei be nai tha dollar som le guk le sen som nga nasep phun jing sang nai nga le lang pan ni tak nai li nasep ni Monday pan Thursday OT Friday walpur zan lam sem ding mi som li le kwa ki dei be nai tha dollar som le sagi le sen som sagi le sen nga nasep phun ni tak nai li le lang pan jing sang nai thum nasep ni Monday pan Thursday OT Friday nasep siaw dan ding amuna asiaw nuam te ading key personnel 9717 East
42nd Street Suite 200 Tulsa OK 74146 Monday pan Friday jingsang na get pan nita ngai thum online pan asiaw nom te ading www.keyjobs.com from thi thei ngap lo te ading si haw khai phone number kwa khat get ni bem bem guk khat get lia hu na king en thading hi Primerica Regional Vice President nga lungdam pi na Zogam hele khomi sukte be reven pau khan mungle nu pum ngai niang te tapa upen tangin zakhai khai pi in US gam sunga insurance company lian pen khata hi Primerica a Regional Vice President zaunga na hang in ZNTV panil lungdam pi na lian pi ipwa khi tang khai pi in hi asem na Primerica a abe sa me kha tuni le somni pan na sep akipan hi in hi huntom no sung hi chang din mun honga na pen pasien thupa le ama han cham na hi in alamdang pi khat a hi Regional Vice President Panmunto asep na opportunity hampat na te ahi le sep na tungton in bonus nga asep pi ding 6 direct district leaders ne call Masep Office of Supervisory Jurisdiction OSJ approval to office ki hongthei Primerica sok jong ki pia hi Primerica a insurance campaign le finance sum lam sang to kisai campaign sem hi Primerica pan agent ten hi anwaya nam sagi teng sem the hi life insurance Primerica Life Insurance Company ya Time Life Back Kizwakin akum pen som lenga somni lenga som thumlenga dong om hi Time Life a hi na to kizui in tom man in kwan bup huam kim sak le benefit song tam a hi manin mi campaign in lading kingap zote ko hi na pangte pen kum somni lenga sung dong nule pate policy noya ki wang the hi na pangte mi som khat dong ki wang the ya a hi zong in mi khat ai back piakul in asum in dollar guk le sen som le sen get back tung hi ni na investment mutual funds 401k time life insurance pen sum call saving to ki helcom low in ROTH individual retirement account IRA a khasim in dollar som dilenga pan kum khat in dollar tur guk dong ki khol thei hi to pen pasen kwa pan pasen som le ni to hong pung sak in nakum som nga le kwa le alangte hi sum pen ki thok thei in state tax le penalty fee pasen som chi te pya kul lo hi Tumna ID theft defense on sem hi Lina motole in insurance commonly som tum to ki som a hi manin atom man pen ong zon sak the u hi ngana legal protection plan attorney Sydney zong ki chal the hi khasimin dollar som dilaget bek pyakul hi gukna mortgage loan Quicket loan rocket mortgage to zong ki zom u hi sagi na security cameras te zong ki le the hi Tang khai pi in regional vice president officials nga hun pen tu kha October tu ni le som ni le khathi in to lo anasep dang te a hi le therapeutic life choice a case manager second BHCM a case manager second BHRS Tulsa a tuni dong sem hi sem kom in Primerica a zong Zomi te adding life insurance sem kom hi tang khai pi to akizom nom pe ma in office information 7666 East 61st Street Suite 100 Tulsa OK 74133 Mobile kwa khat get linga thum kwa sagi bem office kwa khat get kwa nga bem guk thum fax get sagi get bem li khat ni bem khat chi te pan in ki hopi thu ki za thei den ding hi Martiani Culture Charity Food Fair Canadian Myanmar Community of Tulsa le PDF Zolan supporter te makai na to ongtung ding November ni guk to ni le som ni le khat ni changin Tulsa ko pi lai zanga om the other side event center a kolgam minam kim te ngei na anlim no te zuak na poi pi thu pi takin Canadian chi thu ki za hi hun sunga special guest ding in kolgam noi u dolan yi sunga makai khat a hi pencil zong hong pai in thugen na hong nei ding hi an zuak na pan akinga sumle pai te PDF Zolan panpi na ding ki jang ding chi hi Tulsa le akim na ya Zomi campaign in ong pai in anlim no ne kom le thupa bol kom ding in ong pai chat un chi in Myanmar Community of Tulsa makai te le PDF Zolan supporters makai te in Taangkona bol u hi Zogam Thuthang Tadim gam huam hai mol khothak pan phiang sia teng zakwa ba kinga tadim pan tai som ni le tai kwa gam lat na hai mol khothak number 2 border trade pan khat in sia tax jet teng zakwa ba kinga den hi chi in hai mol a kumpina sem te khat in October som lelini in gen hi Number 2 border trade pen re min pwa in register akibol na a
กิจามเตอาตริมกำหวามไฮมอลคทักอาอมเวตเซฮีคอมเมอร์ซูมีจับเตนาอากำกีปันไตทุมปันไตลีกำลัดนาอาบอร์เดอร์เทรสอมกุลอหินาดุงซูอินตริมกำหวามไฮมอลคทักอาอมอหิฮีไฮมอลคทักบอร์เดอร์เทรอมนาหางอินZomi tampi in nun tak sumzon na phatwampi ma mauhi high more khothak number 2 border trade a khakhat in export import pan person ni sia tax jet teng zakwa wal ta kinga a sia sumte ri benga lutin ga kap khong silading sia adon sak custom department kumpi beng na semte commerce zoom na semte omua chawle ge ya immigration zoom na semte le palikte omin ga kap khong silading budget sumzon sakuhi PDF Zolan in Thai Sang La Nei Tadim copy sunga PDF Zolan in October ni khat ni in bank camp pewa mi pi te tung anwaya bang in Thai Sang Na Nei uhi ukna bulu gar kap khut noi alana sem haw satele kumpi na sem te kholun gar kap te tung thupok da lan te hong ki kan chan dinga gamtat na action hong kila ding hi mi pi te in PDF Zolan te kitang sap na hong hu in hong pan pi un chi in PDF Zolan in internet nga lok lai tak mi pi te thei ding in khosung bank camp pewa Thai Sang Na lai song uhi mi pi te in hibang in PDF Zolan in Thai Sang Na anei u khoi ma hi chi in ki gen te khi Tadim le tonjang kumpi bank zoom kep bit na ki khan tadim kumpi benga abesa august khasung amin ki thailo thau toy te in palik thum kap lu mu hi kumpi bank sunga om chatting zathum le som gyat le gyat wal aman na hang in kumpi bank ke bit na september kha kal thum na hun por pan ki bol in october kha kal ni na pol in ki zo siang ta hi tadim be khilo in tonjang kumpi bank zong tadima bang in bank zoom wang khem pe ke bit na lim takin ki bol in ki zo siang ta hi tula tak tadim le tonjang kumpi bank zoom na sem te palik len sunga zum ka photuwa pencil le kumpina sem te kha sum thok chang palik len sungpan pe khian photu hi tadim le kol pi pan akiman zomi mi gukte swaktata abesa aperkha som lekhat ni nakiman tadim pan khang no ni le kol pi pan khang no li te akimat zo khasagi achin hun october som lekwa ni in tadim le kol pi palik len pan swaktata uhi tang khai than lian pi pen semo engineer final year aka ding sang na pangkhat hi a amo to awak lai takimanin a laptop computer akisit chang in cdm hu na sum hom makai teng ki theya ga kap khang silte thubol na athuak mi pil khang no khat a hi nurse siama lia chingdon kimpen tedim zatawa sem siama khat hi in ga kap tung thupwak te hang in cdm lu siama khat a hi na to kiman a hi palik te in thu sit in zoom naka kik ding le hong kha ding achi hang ga kap khut noya na sem nom keng chi in ga kap khong silte thubol na athuak a ette wai zolia chitak ma khata hi kor pi pan abe sa hun lung phau na hang a kiman tang chinjun kim tang lang sian muang lia mang san nuam pa vung pian thang te zong hong suak ta uhi min online in asian a mai pha amu nop manin korgama thongkia mi akha ki mi tunga le zathum le som thum le guk laka ezo mi sung pan trim le kor pi pan mi guk amat te u hong suak ta the a hi manin ZNTV pan lungdam pi na ipula khi ong masak pen gar kap khong sil te ma hi manin amau tunga ilungdam na ding mal khat chong om lo a hi tadim lai lui lam ka a gar kap te in phong sit tadim khopi sakolam to akinai na tonjang paina lampi dunga om lai lui lam ka a october kalni na hun po la kipan khwarjin mi te motole cycle khor sakin phong sit tu hi tadim khokim pan khwarjin mi khat in again na a sun som le ni hun pol pan khwarjin mi khem pe phong sit u ni simbel hi ke ama hun nga hun in sit the u tadim gar kap len kong pan thau to ching in mi pi khwarjin akile suk akile to te hongen chikma ma u hi chi in gen hi abe sa hunin tadim NLD zum mai gar kap len pan khwarjin mi te pang in phong situ a hi manin akwama pe in pilbang taka ifong te isit zel ding thupi ma ding hi tadima kwata om sangsia te gar kap khong silin hol khia tadim khopi sakol lam venga om number 1 tan som sang pi wang kwata om sangsia te om na khat kilo in van por khat mang hi tua thu paw lop in gar kap khong silin kwata om sangsia khem pe cdm lut hitale hitakele naki hem khia unchi in october som legiat ni in thu piawi hi thu hang in number 1 tan som sangsia te kwata pan october som legiat ni in ki hem khia uhi abe sa me khasung in tadim za to sia 1 cdm lut te ta pan gar kap khong silin ki hem khesak u a tua to ani beina a hi tor sung mi te ki dop huai
October som le thum ni in terim khopige takjang kwam tenga sun kim pol in gar captain gamlak tenga khangno te lezon uhi sun kim lai tak gamlaka kwama pailo ding thupi hi chi in tor sung mi te khat in gen hi terima tulai tak hong tung thak gar kapte gilo thema mau hi October som le ni khomui ma deu gar kapte wak phe in khangno thum cycle to awak te khor saka kholo in tai so ku a hi manin thau to thum ve kap hi pasien he pina to asi aliam kwa ma omlo wa khangno te pangbet gop in cha sakhi zogama internet 4G aki khak zo aki pantari ma gar kap motoli hongtung in kibe lapu hi falam le ha kha gar kap moto som sagi gar kap zasagi bang tung uhi minda lama pakhu ku pan tengka le gar kap moto som giat tun be in kibe lapuhi tadim gar kap len ngak gar kap som thum khong oma adang teng hyang jing tui phum biakin le tangen eji biakina phol ngak in kibusa uhi min online noi azalian pen ni na su win in thu apya khit lian le chin state kaya state sungteng leilam le van lam kop in ado wan ding October som lili pan som le kwa ki kar sung vik mangding chi in asung thu ki zahi zogama gargim nam lo hi manin cycle to a hi zong moto to a hi zong tulai tak khwajin lo ding thu pi hi akwa machiat ki dom in pilwang wai ma ma hi Zomi COVID-19 Response Committee ZCRC le ZYA headquarter pan lungdam kokna ko jang kwam le zogambu COVID-19 nat na kizat ma ma lai tak abe sa jun kha pan September kha ki kal oxygen ki ching zo ma lo a hi manin zomi pi te hongi thong kwal na uto zomi COVID-19 Response Committee ZCRC tungton in Calvary Zomi Baptist Church Indianapolis USA in chat ting som ya le teng ngaman oxygen hongwai hom saka chikha ton jang leilum terim za to le khalim yu ZYA zumpi chi te a ki hom khapa hi makai te kitchen la na le man la na tom tom na hang to ahun la pin lungdam ko na hong kipulak pak thelo hi nei ba lamba hi hello nei sun sun to ami pi te tung I na hong lak Calvary Zomi Baptist Church Indianapolis USA te tung lungdam ma na le tung bu pa om zomi pi te thek pi ding in hi lungdam ko na lai kong kha khiau hi Zomi Scholars Association min to hu na ki hom thu puak pa pi ta som lian Zomi Scholars Association ZSM minto COVID-19 World Thumna sunga ongnusia Zomi pasiana semte in kwan pi te pan pi na ki hom kheta chi thu ki zahi korgama February ni khat pan September som thum tuni le som ni le khat sung COVID-19 World Thumna hang in korgam sung om Zomi pasiana sem Minister Paul Namkim RC Tuiphum TBC ZBCM KVBC EBC AG UPC SDA PCM ECCM Yawe chi por pi te pan in mi mal som gya le guk takin han mol hongliam sat khin a hi man un a in kwan pi te to ki bangin ida ma ma hi anu siat in kwan pi te u pan pi na nei zo ding Zomi Scholars Association in lungul na len pi o ma hi man in minam bu pangkhom a sep chet ding ki gel hi gel na te pasiani nong thukim pi a ZCMF USA por pi som le kwa ki hel ZBC Jacksonville USA, EBCDC USA, ZCC2Q Japan, Puchong Christian Fellowship Malaysia le ZCF Kutaraman Malaysia chi kipol na le porpi teng to ZSM ma pangkhom thehi tuin a hongnusia mi malsom gyale gukte I in kwan pi te tung biak na a hi keile kipol na makai te tung ton in pan pi na in khat te chet teng ni ta ZSA sumkem pi Reverend Dr. Zam lam thang le Reverend Chinsian mong te in amun mun na hongom kheta uhi hichibanga thu hoi hongbai hom Zomi Scholars Association ZSA makai te le aki hel khom kipol na te le porpi te ZNTV panin za tak na lian pi pokhi Zomi Mothers Association ZMA te moto tuasia thupok bi mon ngai te lamka than lon khwa a Minister Wonji Pu Vungjagin Balte in apian nanu phamsa niang zen phok ton tung na ding in football tournament a ball final program zanga a ho ZMA Zomi Mothers Association General Headquarter te I twana moto Bulero Pen hongcha kiklam un chipai muk ro as Kolian Kwa Hongpel Aken Kit de U Tuasia accident Ua Tuamuna ZYA India President Le Secretary Bana ZMA Secretary in Liam Na Tuakuhi Tuanima in ZYA India Ambulance Le Zomi Sunga Makai Te Le
Escoliana Om Assam Rifles se in Nadel Pawa First Aid na Petay Pawihi. ZMA General Secretary Miss Ali Momoy Zatowa Operation in Oma ZOIA President Le GS Bell Ain Jadwa Enkol Kikem Poti Lam Khang Sang Tak Akia ZMA Moto Boloreo Pen October Som Nilekhat Nima in Lam Kapan Alakheding in ZYA Makai na in Mitampi Kwanu A Assam Rifles se Recovery Vehicle in Zong Lam Kapan Del Pawihi Escoliana Om Assam Rifles ka kapte in Zong Apai Khom Campbell Singpi Nyang Tuilim Tak na Pia in Nahu Te Ua Tu in Lam Ka Kopi Chidam Takin Hong Tung Te Tawihi Leitung Kimona Thuthak Te Thupuak Pu en Lian Pao UEFA Women Champion League Abesa October Somlili Tunile Somnili Khatni in UEFA Numei Tukpeng Champion League Group State Match 2 of 6 a Club Tom Tom Te Nasetakin Kimolua Tote Sungpan Gol Tam Ki Khum Zadeu Te Anwaya Bang Ahi Uhi Lion FC le Benfica FC te Nasetakin Kisuyua Lion FC in Nga Bem To Zo Uhi Arsenal FC le Hoffenheim FC Nasetakisuyua Arsenal FC in Libem To Zo Uhi Bayern Munich FC le HÄCKEN FC te Nasetakin Kisuya Bayern Munich FC in Libem To Zo Uhi Pasal Tukpeng Thuthak Te UEFA Nation League Final Europe Gamsunga Teng Agam Gama Tukpeng Kidem na Abesa October ni Som Tunile Som Nilikhatni in Final la France National Team le Spain National Team te Nasetakin Kisuyia Zia Ua France National Team in Ni Khatto Zo in Champion nga Uhi UEFA Champions League Champion League Pasal Tukpeng Kidem na Group Stage Match Day 3 of 6 Abesa October Som Lekwa le Som Ni Nia Te Lakpan Gol Tam Ki Khum Zadeu Te Ahi le Man City FC le Club Brugge FC te Nasetakin Kisuyua Man City FC in Nga Khatto Zo Uhi Real Madrid FC le Shakhtar Donetsk FC te Nasetakin Kisuyua Real Madrid FC in Nga Bem To Zo Uhi Ajax FC le Dortmund FC te Nasetakin Kisuyua Ajax FC in Libem To Zo Uhi Bayern Munich FC le Benfica FC te Nasetakin Kisuyua Bayern Munich FC in Libem To Zo Uhi Chelsea FC le Malmo FC te Nasetakin Kisuyua Chelsea FC in Libem To Zo Uhi Mopoi Lungdam Pi na Zogam Singyal Zang Khomi Gwal Nambe Pa Pao Khotang le Nuzam Zaning Te Tapa US Gam Oklahoma State Chosa Khopia Teng Pasa Gin Som Piang Sia Piang Pule Zogam Hele Khomi Hat Lang Be US Gam Oklahoma State Chosa Khopia Teng Pa Lian Ngo Pao le Nu Ching Khol Kim Te Tanu Lia Ching Hau Nem Te Pasien Gom Na Nu le Pa Te De Sak Na le Amau Ki In Na To Jing Chang October Som Ni le Thum Tung Ni le Som Ni le Khat Ni Chang In Tursa Khopi Bul Phu FGAIM Biakina Reverend Dr. Dam Suan Mung Siang Mung Tong Makai Na To Siang Thogiten Na Nop Chi le Thupi Takin Nei Ta Ding U Ahi Manin ZNTV Pan In Lungdam Pi Na Lian Pi Pwakhi Sia Piang Pu Pen FGAIM Pol Pia Hun Bit Pasien Na Sem Khat Song Ahi Hi Ibiak Pasien In Nu Pathak Te Thupa Pia in Amau Ading Akisam Thupa Nam Chin Hong Piak Sakta Hen Mopoi Lungdam Pi na Zogam Lai Lo Khomi Mun Swang Be Pa Khup Khan Thang le Nu Jing Khoman Bwan Sing Be Te Taneu Pen Tang Chin Swan Piang le Zogam Gong Mol Khomi Ton Sing Be Pa Da Lo Kap le Nu Don Ngai Vung Bom Khai Be Te Tanu U Pen Lia Nyang San Lun Sa San Lun Te Pasien Gom Na Nu le Pa Te De Sang Na le Amau Ki In Na To Jing Chang October Som Ni le Thum Tul Ni le Som Ni le Khat Ni Chang In Thulsa Khopi Bul Phu FEMC Biakina Reverend Dr. Chin Kho Kham Sia Kham No Makai Na To Siang Thokite Na Nop Chi le Thupi Takin Nei Ta Ding U Ahi Manin ZNTV Panin Lungdam Pi Na Lian Pi Pwakhi Nu Niang Khan Mang Nu Hong Nu Siat Da Pi na Zogam Lai Lo Khomi US Gam Oklahoma State Trusa Khopia Teng Pa Pi Ta Thang Som Lian In Ain Ma Ang Koi Nu Niang Khan Mang Nu In Abesa October Nisagi Tuni le Som Ni le Khat Ni In Kensa Na To Hong Nu Siat Na Hang In ZNTV Panin Da Pi Na Thu Ipwakhi Nu Mang Luang Hom Zong Abesa October Som le Khat Tuni le Som Ni le Khat Monday Ni In FEMC Por Pi In Tek Na To Reverend Dr. Chin Kho Kham In Puina Nei Khin Ta Hi Amang Nu Siat Na Hanga Aja Akap Pian Pi Lai Zom Tanaw Mel Thei Khem Pe le Adiakin Anu Siat Apasal Pa Pi Ta Som Lian le Atanu Nu Sa San Te In Kwan Ibyak Pasien Khasyang Thoin He Nem Na Bu Ching Hong Piak Sakta Hen
ลุงดำตุนิ ZNTV ปันทุตังกงนาฮิจะหงในหินิงอตอนตุงา ZNTV ทางเปียอากวามาเปลตุงาลุงดำมาอิงโซมีเตอิยมนาเจตาอิเบียกเปเซียนินหงเกมบิดเจตเฮนละอีกำสุงะดำนาและไดนานีหงตังสักตาเฮนเกกามินจริงๆเฮ